Adda ka di awag ken ka, no kaano asumangpet ni Kwarog, kapitan. Awan mat kagawad. Di mo kadi kaya ti dinutukak nga uay siyay. Ay, saan mo't nga iti kasta, kapitan? Nabayag ngamin ani Kwarog, ti kadkadwa tayo dito barangay hall. Sa bagay, unmat kitday. Sa pulan tayo ti sigod ang nakairwaman tayo. Iso adi na magkulaang mo't Maawatak mat kitdi kagawad. Sumunga ni uay siyay. Imbag ta nakita masumungad, ang mga numangag na ti saritaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina OIC na. Nga. Jose, agluganak man iti tricycle mo, tamapanak ijay ilay. Papanam nga ijay, kapitana. Sang kakadian na panmanan idikalman? Apay, bambantayan nak, wano sipsiputan nak. Sa may, agdamdamag alangmit a kapitana. Mas dawa lang amain. Nakanayon kay Rumwar. Adalaang mat asikaswag ijay ilay. Ay kasta. Anya nga sa sikaswan niya. Kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, agdamdamag alang kitay, kapitana. Ay, adala pagimbagan ti kabarangayan ngas asikaswak ijay. Bareng agbaligay. Mara, awan ka di timadmadlaw nga. May papanitian niya, Maray. Manipod idinapan alawas. Kanayon mo't arumwar ni Maribanang. Ay, saan kumat anadlaw? Makumikumak ngamin nga aglako dito tersinak. Danda ni inal daw arumwar. Sa dino nga talaunay ayat ipapapanan na. Damagam to kwa na Ay, no agar aramid iti maday. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawan? Ay namaray, adda atap ko nga da sa baling aramidon na. Ay, saan mat siguro adakas ter aramidon na, Maray? Ammo pa yan. Manipod nga meng idinapalabas alawas. Kanayon mo tin arumwar. Badaw, no sakti kanayon arumwar, san ka kadi nga agata? Dipindi sa dino, ti kanayon mo apapanan. Apayaya. Ningarod maribanang, kanayon mo arumwar. Mga nuad damot as asikasun na. Anyangay kumati asikasun na nga inaldaw. Ay di ka lamumit Pagkat pamti kumarim nga awamot nakita mamading aramid na. Nalipatam sa mutin, ano awan ti apawi, awan mo ti asaw. Depende ti pasama, kunak manayin. Ikagar aramid iti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, Jose. Tsaka mo, anana. Saan kumit akikitain no sa dino ti papapanan na? Kita, sika pa'y ti pagluganan na. Kat saan mo pa'y nga amo no sa dino ti papapanan na. Apay aya? Kaya mo amaamuan no sa dino ti papapanan na? Saan mo't kitday? Agdamdamag aklaang? Damdamagang hindi na mo ibaga. Isa jak amaw? Kunakon ka, adi na ibaga no sa dino ti papapanan na. Mas daawak. Apay nga adi na ibaga? Awan ka di ti sumken di ta panunot mao no sa dina, Husay. Awam may. Ay, borbor siya pala kanya. Anya ti maipay ko, nana. Madam, siyak ti asawa ti kapitan, ijay barangay kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapulan. Ay, pudno day ta, kapitana. Adda ka di kayat yu ang tulungan. Ay, kayat ko kumamot ayuman, dagiti pamilya ti marigrigat, ijay barangay may. No adda mabalin ama itulong yu kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yu, kapitana. Ijay barangay kabildatan, madam. Ay, mabiit lang ang kapitana. Takitaag itilisnaan dagiti barangay anasulinak, no karaman ti barangay yu. Sige laeng, madam. Agurayak lata.
Bareng adamot maikan ijay barangay may. Sige, Kapitana. Inton bigat, agsubli kayo nga igam yu tilistaan dagiti mako na nga indigent, Kapitana. Magkapon nyo ngay manang kapitana. Iti opisina dagiti tumultulong kadagiti marigrigat, Jose. Ay, Bareng adda maited nga ayuda kadagiti indigent a kalugaran tayo. ay, nasaya nga roday ta, pagtaktaktakam kapitana. Ay, kuna laki dinon yan. Adda ka di pa'y sa baling nga aramidag. No di, titumulong kadagiti kabaranggayan tayo. Ay, sapay kumatag baligi kay tinasaya at aganda, mau. Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay, kaya yung asawain, sana siguradaw. Pilyen da nga men, dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay, kasjay. Ay, kuna ano amin at taga-kabildatang kamaikan. Awan ti adu apundo. Ta saan nga men nga aggapo iti gobyerno. Non-government organization dayjay. Ay, Donasyon kunak man laengan. ay, isuma lagayam. Asaan asa pasap ti maikan. Ay, kanyang dagita ilislistam, apo kapitana. Ilislistak man dagiti napili. Ay, kanya dagita napilay, apo kapitana. Basta ilistak laeng. Di tay amo. No anya ti aramiden da kadagiti mailista. Saan da ka di nga umay matiliwan dagita ilislistam? Ay, adda aya basol mo. Tapno tiliwenda ka. Ay, sa bagay ka awamag, kapitana. Ang apay nga ilislistam tinagnagamay. Sensus laeng daytoy. Di ka madanagan. Bareng adda pagsayaatan. Ay, nasaya at ano, da pagsayaatan. Ay, saus, kuna laki din no pagdaksanay. Eh, mapangkakadagi submitan kadagiti nagnagan, dungaw. Wen, inteng. Bareng adda ayuda dagiti maikare a maikan. Eh, ada ka di nagan dagiti kung kunam a pamilya ti marigrigat. Ay katuwen Kan mailistan sa uray dagiti baak. Ha! Eh, nga uray saan damat a marigrigat, kasya? Ay nainteng. Awan mo't ti baak abak nang dito'y barangay tayo. Ningay kagawad ko nang, Maibilang ka di abak nang ni Marikwanang. Kat saan mo't adakkel ti Tersena na. Kan maysa, agmay maysa nga agbibiyag. Awan katulungan na nga asawa na. No kasta inlista mahit. Baak mat na jay. Taagmay maysa nga road. Ni kwarong ngay, agmay may samot itibiyag. Saan pa'y ama ko na abaak ni Kwarog? Kan maysa, adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagitoy kadi aming tilistaan ti indigent iti kabildatan, Kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amay kan amin dagiti nakalista dita? Sige, Kapitana. Inton Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itugot dati ID da. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailistak, taitugot dati ID da, madam. Wen, Kapitana, may mayat no adda ID amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, madam. Sigurado amaragsakan dagiti kabaranggayak, no maamuan da nga adda ayuda. Imbag ata di manon kayo dito ay Kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga-kabildatan amaikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakadwak nga inikanyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, Kapitana. Wen, madam, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Nakitak manan arimwar ni Maribanang itay bigat.
Sino man nga tanti kasi narak na. Asino kumangay, ti kasinarag na. Ay na, di na magkuntopay kin ni Jose apaglugluganan na, kat di na kanumot amo no sa dino ti papanan na. Tapay pala din na magmaw. Ay di ka lagbain tuyang. Ay saus, awan ti kabain ka, tawan mo't aramid ka. Isukit di ati mabain, tadda milagrong aramidan na. Maday ti agata pladagaws. Ang mga nulamutam to ti saom. Anya milagro nga ipagbagab. Apay aya nga isakit mo ni Maribanang. Saan ka la nalaing nga gatap tuyang? Narugit pa'y ti utak mo. Dalusan man mo day ta. Ay na, di ka man si kabadong, nadalos ti utak ka. Ti addaramid na amaday, tinarugit ti utak na. Anya ka di ti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanang idikalman. Agsinsinsos, Mike. Apay kaday. Sinsus tay. Pagsayaatan ka naw. Lakas tamat, tinaawatak ngayon pagana. Anya ngay deta pagsayaatan. Diyak unay naawatan. Damagam na kita kayaw. Impanan sa amutan iji legilistaan ka naw. Anya ngay nga taday chay. Nakitam ka day dagiti nakalista. Nagadumot at taga-kabildatan tinakalista. Kaslanagan mo dagiti indigent. Adda ka dinagan mikin ni badung ka. Amok pa yan. Diyak mo nakita amin na nakalista. Kasanungay, ti panakaamom iti dayjay nga organisasyon at tumultulong iti marigrigat banang dungaw. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilyan at tumulong. Sapay kanayon ka iti arumwar. Ada sabali nga atap ti tao ka. Mas dawak mo't kadagiti tao anarugit ti panagpampanunot na. Imbagkit di ata nagkita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Win nga rod inteng. Iso nagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na nang dagiti agat atap kan ka iti dakas. Ay na. Kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, kapitana. Adamo mayat ang nagbanagan ti kanayon mo nga irurwar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga imbagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbaligay. Ay, dumawatak iti pamakawan mo kapitana. Anya ka di ti basol mo. Apay ng agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kay nga rod iti maday. Iso suray. Iso akanayon ka nga agdamag no papanak. Kasta. Wan kapitana. Sa mo ngaming asigod nga aramid ti kanayon arumurumar. Sa bagay, saan ka mapabasol? Ti importante, kat nalawlawagan nga awan ti maday nga araramida. Nagkapukan sa mo ti ili maray. Wen pare, inakman iti tinagnagan dagiti inlistak, tapno maikan iti ayuda. Ayuda, kuna maray. Asino kay dagita maikan iti ayuda? Dagiti amin nga indigent dito lugar tayo, paribadong. Iti kanayon ko nga irurwar, na-aproban ti request ko. Isu ka di akanayon ka arumwar iti kalabais, maray. Pudno dayta, paray. Para iti pagimbagan ti kabarangayan ti araramidag. Ay, imbag man maray. Adda nga rod maururay a pagsayaatan no kasta. Buwan iso nga ibagam ka ni Mare nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Makonsensya ka siguro no ibagak tinapasamak itay, tuyang. Anya ko madayta. Nagkita kami kundi Maribanang. Kay anya ko matipakakonsensya ako nam. Amo, no apay akanayon na mapan ni Jay Ilay. Imbaga nakaday no asino ti kasinsin narak na.
Ipagpagnana ti papilis ti ayuda tayaw. Anya, ayuda. Ay, husto ka di tinangagaw ba daw? Wen nga raw, ayuda ti makagapaw. No apay akanayon na rumrumwar ni Maribanang. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, adda ka no umay ditaw. Itugot ta ka daw ti ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda ta ba daw? Ita, saan ka kadi ang makonsensya? Ikagkagumaan na, ti pagsayaatan. Ngam sa balit, adda dita panunot mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kayat ko ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsubli-subli ijay opisina mi para iti pagsayaatan nyo. Kaslaman ni Kapitana. Anda na saya, na aramidan na. Iso nga agbyag ni Kapitana. Kapitana! O sige, agpila kayo nga rudan, tarugyan tayon ti agiwaras. Agdaman ibagak, maray. Apay ka di, Maray. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga minti konsensyak, maray. Anya aya ti pakasidiram. Ay, sorry, maray. Nagatapak nga minken ka, idi ka nayon ka arumwar. Pagsayaatan mi magkayam ti makagapaw, no apay akanayon ka arumwar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Biniro ko kat nagpatulong Ay, kastagayam, mare. Ay, nasaanan amaulit ti kinarugit ti panunot ko. Suri talaga, Maribanang. Ay lipatem ka din, Marituyang. Tinapatag kat napadekdekan nga awan ti maday nga aramid ko. Ay sikapay lang ti kasayaatan ako, maray. Saan ka nga isukat iti uray asino man ako, maray? Ako kumari tayaw, kada marikwanang! Inawis naktigayam ko a Kapitan di ta kabangi-bang a barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, inteng. Da kano kabagyan na ijibingay. Nay, anya ngay kano ti aramiden nyo ijay. Da kano paskin adarayan mi. No kumano adan ni Kwarag, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apas ken dayta. Kanyaw kano? Jakpay ka nakadardar ay iti kung kunada kanyaw. Saan ka de nga adda aggangsa? Ken agtayaw no adda kanyaw? Kay isumay. Isu akayat kumuti dubar ay tapno makitak. Anya ti ko nang badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Wen nga raw, siyak may tinapili na akadwa na mapanay papanan na. Sa dino kano ay ati papananyaw. Adayo ka now. Ijay, adayaw, apasay, tibingay. Anya nga'y taramidin nyo ijay. Adda ka no darayan may. Anya itayin, ti ko na ni pare inti nga darayan mi aya. Nalipatak bitay. Kay bagbaga na, nalipata maon. Jay araramidan da ngay, ijay no adda paskinda. Kas kumay jay ibagbagada panagyaman. Anya ka di itayin na ijay. Amangan no kanyaw, ti kayat mo asawang. Ay Wayne, kanyaw tuyang. Ay nagmayatan. Kahit mapangka. Diyak nga rodan mo numapanak. Kasla mabainak, Mike. Ad nga di nadamag kaw apangaw-awisan ni Kapitan kanikabadong, Maray. Ay inawis ka no ti gayem na. Mapanda ka no ije adayo apaset ti bengket. Dayta nga raw ti bagbaga ni Badong ko'y dirabi ay. Kuna na amabain ka no amapan. Nay, apay ka no amabain, Maray. Uwan mat nga agpayso, Maray. Amangan ka no nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin, timapano kasta. Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadagiti dingwen may. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko ti agbuya kadagiti aggangsa ken agtayaw. Ay mayat nga agpaysak.
Jak pa'y nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman amapanmot ni Pari Badong. Tapno adamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta ka di matla no bigat, paray. Ay, intong bigatin da jay paray. Ada pakiluganan ta. Inta ije ka bangi bang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayem ko. Kasla mabaina mo iton paray. Awan mo ngamin ta mamuk ijay. Managbabain kan tubig. Inta ka din tapno adamat kadwamay. Umyan tayo ijay aya paray. One night laeng. Agbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amit ijay paray. Una. Magala kay tinapuskula jacket mo. Bagkay, saan ka nga agkuti murmur ijay. Ay, kumaron tuki diti sakit tirayo makijay paray. Itugutan ka iti agas tirayo mo pare. Aya, ay alimang arod paray. Tapno di mumit ko na. Umayak. Kasta man ti kayat ko kun ka paray. Di nakpaayan iti kidaw ko. Kitaem, Inteng. Inton adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapay kanwa, ti adu. Ay, uray tapoy tamakabartek met. Sapay no mabartek ka kat mangibabain ka. Tapay mangibabay na kung kunam di tamat. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagulitem ti ibagbagam. Kas kala nadadael aplaka. Saan ba't adungo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartek ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil kan ka. Apay ko maakabilin da kat kapitan ha. Ay, saan agaputa kapitan ka kat di da kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan Badong. Ay, saan kuman ang pinilit ng mic. Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabain ang araw. Kan sa nga ili kami mga minijay. Tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao mo't ti madanon nyo ijay. Saan nga mo ti kababalin dagiti madanon ijay? No saan kalakat nga agaramid iti maday. Di da kaan anwon. Sa bagay mo't kidiya. Kan sapay naglaming ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo't ijay. Ay, madanaga na nga raw, taday to'y rayuma. No agsakit nga ijay. Imbaga magkidi ni parenteng nga mangitugot iti agas. Abda tayo dito yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di, jay anti agas asok. Uwan, pare. Ijay ka di ti papanan tayo. Uwan, pare. Magna tayo lang di ta atin doga nakabitin arang tay. Nagdadakkel kit ababalay iti bakrang ti bantayan, paray. Kaslamot matulay dagita babalay. Sana matulay dagita, pare. Nabayag dagita na babalay. Ngam saan damat na toltuled. Iteng herudain. Magda tayo, di ta kunam arang tay. Ay, kasla mamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay day tarangtay. Nalagdaday ta, pare. Ipag nadapay di ta te motor. Ay, mabuti nga laki ding agmotor di tarangtay. Adda kayo adwa dita, oy tapinanawan na kayo matiasawa yaw. Pinanawan nga ay na agsublidan tumutlaeng, maray. Makasangpot da nga ta. Ang mga no adda pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay anya ka diti pakadan ni Kapitan. May salaeng arabiida kano ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa tino kano alugad yan pananda? Ay ijay kano kibungan. Ay adayo kano ijay. Ay jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karday jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay, pare. Day tatito karte kanyaw. Ay na,
Makabuya mo ilangay iti tayaw ti kanyaw. Intay nga ro din agbuya. Ngem, dumawat tayo pa iti makanta, mabisinak. Talaga pa kananda, dagiti agsangpat iti kanyawan, pare. Husto nga ro ta mabisinak. Sika pare, di ka kadipay mabisin. Ay, medyo muti na pare. Amok ang mabisin kan. Ang mabain ka la amang ibaga. Ay, sikamot pare. San mo ta? Saan kan nga agbabain pare? Ang kumpare taman. Ay, umali kayo. Kayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Pagyaman kami, ta mabisin kami. Nawaday. Manganta ko. Naisagana ut din makan. Man-a kayo, si kanon nyo isa. Adoy lokto. Mangan kayo taamuyak si day. Ay, unay kiti si daanay. Nagdadakkel agar ti karnay. Kasla binalasig pare. Mangan kalata pare. Day tate ko na di nga wat-wat. Nagadumot na ikabil iti pinggan kaon. He, Ay, saan ko maibusa na ito pare? mabalin mo nga balkutan nga yawed. Ha? Mabalin mo mat nga iluto iti sabgalay nga putahe. Kasta ka day. Ay, iyawid ko day ito. Saan ko maibos pare ansad? Ay, nagkusim kat pare. Nusak akit kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Ta amangan pa inom mabanglis. Ay, saan mo una ya pare? Ang mga numabigla day ta dyan mo. Ay, sus. Mayat budiga ti tiyan ko pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti aganda da pare. At data iti sa balya lugar. No, nakdeng kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si man tayaw yaman ang sa. Anya ka no pare? Intayo ka no agbuya. Ijayan ti agtayaw ka naggang sa pare. Intayo man nga rad. Pirmi ay busog ko. Ado tikinan ko. Ay adoy tapoy adis di. Ay man inom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko kumparay. Anda ijayan ti agtatayaw. Mayat manin no ada tapay nga inumahin. Mayat ti panagurnos tikinan. Ay, saan mo unay man ang titapoy pare? Ang mga numapartag ka. Danag mo na ya. Basta sumre lakit di mayat. No saanan asumre, di made. Mayat ti salada pare. Apay nga daulas ang naisad ay iti abaga ti agtayaw pare. Mo pa ya. Artina. Siguro. Ay, saan mo unay pare? Napartag kan. Kakaisuna libre. Pwede ka uminom ano pwede? Pwede to. Layos ko naman. Pare. Interior ka pa Kita kadamalpas ti tukartigang sa. Ipasublat da iti sa bali at tao ti ulays. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita no ipasublat da kan gati ulas. Dasi ka ba ti sumarunong agtayaw? Ay, si putak no agturong tinakaig gamit ti ulays. No umay di tawi, ay pumanawa ka. Yak ang butag tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan di tawi, tinakaig gamit ti ulays apag tayo da paray. Ay, pumanawak pa'y paray. Nagtakruta ni pare ba daw? Itaon ni pare intay, pare ansat. Ison, tinangyawatan da itulay sa pagdayaw. Kita ang tamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita maparay. Agtsa-tsa-tsa, mutin na nakaunat na takyan na. Agtsa-tsa ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulay. Gapoy ti partek na. Ibidyok man ta, ipabuya takan ko no saanan nga nabuertak.
Ay, unay laki din ni parinteng. Video. Yung garawnan ti sa bali at ayaw. Step ti chat ti tayaw na. Wala naman ti makirikos. Kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuang. Ay, dandan ni manan malpas ti may sa asala at ayaw. Parian sound. Ipasublat naman na ti sa balay ng agtayaw. Ay, umadayo Tadyak kaya ti agtayaw. Saan ko nga amaw? Ay, umalik kayo, aday. Tamangan tako kasi. Ay, parian sound. Anya ti kunana da ito'y kabsat a babae. Panangan ka numanan, pare. Ha? Kayo, aday. Tamangan tako. Ay, nakasagana at din makanya. Isday, dakdak kaya lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan si di aday. Kasto'y magayam ti kanyaw. Mangan. Agangsa. Kada agtayaw ti tattaw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ti kanyaw. Iso manwa baboy ti maparte. Ay aga sumut gayam ti magastos ti agkanyaw. Ang naragsak dalata. Uray agasto da ti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma. Iparano da ti adya kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo? Kukumpare. Ano ti nakadiso? Nakargaan iti. Napoy kan nagdadakal grete karne. Ay paray. Paunaan tayo pa'y dagiti nagadungaw beng. Apaya paunam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinatlat ka dagiti ubeng paray. Sana balay ta saan mo't maibusan. Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Mingka nga ro din paray. Mga lakto mo't madamdama. Nangaro din. Mga nakpayman. Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parintingay numabartak. Awan babay na. Nagrawit pa'y. Saan mo takasta no saan na nabartak? Dandan ni siguro sumangputan da badong kan Kapitan Maray. Nalabit, mare. Hindi kalman pailaag met ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat wa. Kasta met ti amok. Jak ammo ay ijay napananda no adakas jay met. Saan nga agpapada Maray? Ay, jak ammo, mare. Maamuan tanto no sumangput da Maray. Ay, no awan ti kabagyan ti gayam ni inting ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaa? Nakadanon di ijay. Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay Maray. Aggarden. Agmula da iti sayute. Makasarak ka ijay. Iti agduduma amula. Kas kuma iti repolyo. Patatas. Kaduan na. Agmula iti sayute. Kan aminin a produkto. Iti garden. Ti kayat ko Maray ka day tay birday. Jay brokulay. Kan tay puraw. Tay cauliflower. Ay, agpada tangarun no kasta amaray. Ay, dagita amot kati kay kayat ko. Apa yan paray? Ngirsi-ngirsi kamot na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit ti tiyan ka. Ha? Sa payandagruar nga angin. Ay, madi Yay. talaga. Maditi marigna ka. Masakit. Ay, day tantay kon kunak paray. Nabiglan, day tatyan mau. Sa pagbiyahe tayo, iti adayaw. Ay, maglaki din ta private din nagluganan ta. Kanayon ko aparaan ti lugan no kwa. Ay, no, ang sakit. Ay. Esas, ay, nagrigat ti kasta paray. Numapan ka nga miniti adayaw. Tanangan mo't ti panangan mau. Nusan nga kukontra. Saan mo't nga min ama nagkontra ti tiyan ko ka? Ay, yapaw. Ang kapay nga rin na dyan lugat. Ang kami kanong mangalay, ti broccoli, kan cauliflower nga yaway. Ay, ila ka mandak. Naijak mo, mabalin nga umahitan ay agkapsutak. Aray ko, aray.
Sapay na dagsin mo, ngarod na jay paray. Ken medyo adayo ka no, ti garden na pangalaan. He? Basit at mawid ka. Basit, ti bingay mo paray. Ano sa kun ati basit? Ito nasakit ti tiyan ka. Diyak mo umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawad na ka pa yung ngarod dito paray. Ken kami mangalay ti cauliflower, ken broccoli. Ano nagtanang ako maiti panangan ko ken panaginom ko. Saan ko maakasto tinapasamag? Nakapanak ko mamit iti garden na pagalaan da itinatnatan. Sayang, dito la itadan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. Ay sinalbag ki day. Inarab tinuang timula ta. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarab iti mulata? Ay, saan ko anadanaw? Iso ajak amaw. Ado ka day, tinarab da. Anya amula, tinaarab. Jay kamutay, kang pitsay. San pa'y mo na naarab, idi nagsibugak, idi pitsay, idi malam. Ay, sayang pa'y ti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timulata. Ay, maamuak tulang, tuyang. Maamuak tulang. Kasano pa'y am-am-am. Di mo ngarod nakita. Ay, basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam kat di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak, ito ura niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam kat saan gaya mga isaw. Ay, makamuditan na. Basta bumalisak. Nalawa nga taaya, ti binulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay, imbilin ko kadagiti tanod ang mapandakitaan. Ay, sayang, taawan mo't ngamin ni Kwarog. Isu kumati mapan mangkita. Sungaro. Ay, ni pay lahu si ati, mangidaulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya ti kinantinwang. Ay, urayin tayo asumangpet adagiti tanod. Ay, amanga no nalawa ti kinantinwang, tapirmi asuron ni Kabadong. Ay, gagangay na Talaga nga agungat. Ay, uray sakmet, ano kastay? Ay, masuro na ka talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga daapitin da, ngam ita, kinantinwang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Paribadong? Usay. Basimo, kapitan. Taltalon samot apuun ti pichay, kin talo apuun ti kamutay, tinaarab. Kasano nga amom talo? Kinalpas mo't akin ng tinwangan. Adamot ti pun na anabatay. Saan mo't akin ng ginwang ti pun na? Madlaw mi mo't kapitan. Anya? Sagatlo lang ng permi nga ungat naan. Ay, my goodness. Sungraw. Kinita mi ti aglawlaw no da sa bali na perdingem awam might. Ay, ang mga noon nakita ti akinwang. Iso nga inala na adagaos. Siguro tano sana ka ay sauce. Inarab na amin ay. Naglang to timula iti asidag. Ngamain, nagadodan mo pagsipaw. Kunakman no nalawa ti kinantinwa. Anya ka diti resulta ti ipapandag iti tanod ijay nagmulaan ni Paribadong. Awan la dinar aramid ang dadya Paribadong. Sagat lola apuon kano tinaarab. Kunak no nalawa apirmi. Anya, ay day talakit den ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wan nga ron. Ay nabanog dagiti tanod taadayo tinagmulaan na. Ay unay kat ni Paribadungan. Ay aglablabos no maminsan. Super arsagid. Ay dilakit pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Ang mga nusaan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hul. Agdamanin sa gaysa na putit na bunga ti utong ta. Sino man ang tinangaramid di jay aya? Apay kumaan na putag. Dayta nga ro, di tati pakasurunak. Idi na pa na kaya barangay hall. Inyalang-alang datin, reklamok nga inarab tinwang. Kasanaw kat idinapanda, sagat lulaeng mat apuun ti kinantinwang.
Kababain, tabasit mo't gayam. Ay uray basay, ta nagbanugak may. Ngam ti parikot ita. Saan mo nga amaw no asino anwang tinapan? Addan tumit ka ng tinuang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay, saan mo nga mo ay? Ngam di dakpadpadasan da kita. Tasyak pay lang ni Badong, asaan na paluklukaw. Bumatang kayo man itipitsay ikaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang nga isagpaw ko iti ilutok akare-kare. May salaang kanyak, ta agmay sak, mat. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmet di ta kaaruba. Taawan mula da apitsay. Ay, Marituyang, daytoy ka di tinayon tikin ng tinuwang ang nagrorodan ni Pari Badong. Huwag maray. Idi imbaga na kanyak. Kunak nuad o tikin ng tinuang. Angam saan magayam. Tatalula po. Narorod, idi talula ang apo untikin nan tinuang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no naatakin Marikwanang, no amin amula na katkin nandyan wang. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong ko numaminsan. Takas Jane. Saan ang makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka mo takas jay, Maray? Ay na, adda nga minakam ko kukumaray. Kanaano sa... Kay nanggatangam iti pitsay, naglalang to banan. Day ta tinayon tipitsay ni Pari Badong akin nantinwang ako nana. Napan ka ije balay da? Wano ije nagbulaan da? Insursur ni Marituyang. Gimatang kami muten akan ni Marikwanang. Ay sus, na siguro. Day naglang tao. Isungarod an na ay ayo ak agimatang tanaglang to akitaan. Kanya nga iti pangilaokam dita. Agluto ak ngamen iti kare-kare. Makasidsida akat iti kare-kare. Ura sakmat dungo. Nabayaga di ka naglutluto iti kare-kare. Takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino timang putputad iti bunga ti utong ta, Badaw. Ay, ibaga madagaws, no asino timang putputay, tapapispisa kan. Dagiti manok mo, lagtuan da asipitan, iso amaputad. Anya, dagiti manok kaw, kunan. Wan, tapno saan amaibos ti bunga ti utong. Ikulong mo dagita manok mo. Nung makitak ti mapanamanaw, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kandeng-dengen ta. Ay, makapasuron dagita manok Ay, mapanak man ijay, tatiliwag ti makitak amang putputay. Kita kit di ang mga nubarsakam idakat matamaan da. Ay, sinalpag ka manok Si kagayam tinadawal amang putputat iti bunga ti sitaw ko Ay, agure ka man. Tagamatak ti tengad mo sa kay wasawas. Gamatan ka kastuyay. Iwasawas ka niya. Badaw! Anya ba itang aramigan? Iwas-wasawas mo magtanday ka manok. Ibatama! Sapay tatungid ng tinanggam matam. Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Pinartin ti dakil akawitan, paray. Pinagbalin mo mutan na pulutan. Uwan paray, tadadaulan da, lagi timula. Kasta aya. Nakapungtot ka adagos, iso agi na matam ti manok. Una, ay makapungtutak launay paray. Ay, nagirigat nagpadakal timula. Apandalang si pisip-pitain. Uwan ngagpasaw. Kalma ka lang, pare. Si kamit lang ti madadailan. Uno mapukawan, no? Kasta ka na yung ter aramidan. Pinulutan nyo kanumot kanitata daw ti mano na. Uwan ngagpasaw. Mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay kano dadya kawitang kapitan. Uwan, Jose. Awanan ti kawitan na pagbreeding na. Napulutan
Agbababawi mo lang ata, iti inaramid na. Ang urag babaway, di nan maisubli ata napulutan ng timanok na. Ang dalatam iti udi ti babawi kay. Ay na, malas nga ron ti manok ni tata ba daw? Uran ni pare Badong malas na may tawanan ti pagkabisaan na adakil akawitan. Nairano dakmeten ta, sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mama, naraman na magkap. Malas ma, awan ka. Imay ka kumainayaban. Adayon sa matiayan mo. Anya jay imbaga ni Inteng, maipapan itin wasawas ni Badong mo amanok yaw. Masurunak kin ni Badong Maray. Gaputag perdi jay manok iti mula. Tiniliw na nga inwasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni Badong mo. Nasa umon Maray. Kasurun ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan nga inananusam ni pari Badong. Ay, jak kayat abilangan Maray. Masurunak laeng. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Ay na, sa anak nga rod anaragsak iti sidong na, gapu iti kasjeng aramid na. Oray nagbasit abanag, agpungtot ladaghaus. Imbag ta saan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan la basol nga isukat ti asawa, nabayagan asinukatak ni Badungkaw. Nay, apay ngay mananda ito'y mula taman ito yan. At na nga sa. Ang mga nukaldeng, at ngamin naputid nga ugot na. Ni Katumas, tinakitak abulos ti kalding na. Ang mga nuiso ti may ditaw. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna, sakbay ato duwam no asinaw. Daytoy ang napasamak iti manita. Saan ko mapalabas? Anya man ang tinapanunot mo nga ramidaon. Urean niya ditan. Makabalis ak laki day. Ay so, saan ang nasaya at ipampanunutan ba daw? Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Ure asino ditan basta na mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalas mo ako na. Ay kat problema dan Saan ko ang problema daytan? Basta napatay, makabalis ak. Nuang med ni Tomas, dahito'y nakapagaw, dito'y sirok ti mangga. Makabalis ak medlangay, nga oray kaskasanaw. Itong sumip ngay, ibulos ko, tinuang na. Tapno mapannakanay, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, tinapadasak, anadadailay, timula na. Inakaw, ng agsubli akton, intong sumip ngay. Nay, papanam kat sumip ngatan. Dalabasit mapangko aramiday. Itikas to'y nga aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw. Makabalis akon. Naa, ay saan ka nga garamid iti may kaniwas. Hayagtal na ka man tuyang. Anya may kaniwas sa sasawam. Rombang te aramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumaagaramid iti pagbabawyam. Hayagtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mau. Inton kwan nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw kunak manay? Masuro na kunay. Naungit ti kita na daytoy ano nga. Saan naatap? Umapaw ti klase na ano kalakyan nga mingkay. Ay agure ka man. Tao kasag ti talina. Ne. Apayay. Kamatin ng sanggunay. Ito maraya ko na. Sinalbag. Di na mo'tsabdinganan na kamkamatan. Ay, sumpong ka dito kasamakan. Tapno di nakmakita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpong kakaday kawadan. Ay, ado asid dito'y. Apay ngay akas tati itsuram. Kas kamula kulduruyan. Apay de tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasamak. Inukas ko titalitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapanakanan timulan ni Tomas.
kay, anya tinapasamak. Ay, imbis na mapanmangan. Siyak mo ti kinamat kaman na ti ata panuang. Si muksukak iti kasupukan. Ngam kasiitan mo't gayam. Siit alanot ti banag kas kadaan niya dagijay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam no baligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana na atap di anuang. Pirmi magayam nga atap. Iso atila sinuksok-sok hamaon. Ha? Ay una yan. Kay pakaragsakam ka day. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kayat mo adusaan ti awan basol na. Iso asi ka tinadusa. Asino nga iti aking basol? Saan ka day asi ka mo lang? Sika tinangukas iti talitinuang. Iso akinama na ka. Winsa nga agpaisaw. Made, ti agpanggap iti dakas iti pada tao tuyang. Manipod ita. Saan ko nagamday nga ramiday. Ang mga nod at dapat iti dakas na mapasamak kanya. Iso asanan tuyang. Anya ka diti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon apa nagpukaw ti manok mi, kap. Awan ka diti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat kap. Awan pa'y mat tinakita mi. Masapul nga damanin agrunda, no kasta. At dapay agpukaw uray tengat aldaw. Ha! At dapay nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam. Awanon. Kaawatan nga iti aldaw ti pan nakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amo no aldaw no rabi iti panagrunda da? No asino nga min at yagtatakaw. Ay, talaga aparikot. Ang mga numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot dita barangay hall, balasang ko. Wan kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manen, dagiti agtatakaw. Ay, wan nga rod kapitana, ado tinapukaw ang manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wan nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak day ti kanenda. Ang no kastamot nga agpukaw, saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay daalaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Masapul nga galibtak kaya, usay. Awan pa'y nga min ni Kwarog. Sika pa'y ti mangisandikan ko na. Wala, kapitan. Agwaras kami nga kakadwang. Taano makita mino asino ti managdada, guys. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran niyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwan tagtatakaw. Salbag tumag ngamin dagita nga agtatakaw. Imbag nga awang kumaparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayon. Sapay ko ma. Adda maisang patyo ang managdakdakas. No da matiliw, may uludom may ditaw. Wun angem, ay, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matiliw yaw? Wun ka. Saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makay. Day, anya dagita luplupaw. Apay ay pakibiyangam dagita. At nanangalaak. Ipan ko itaglaklako iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita. Agbalin na wagwag no makadanon ton ijaglaklako iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam kadagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagan. Ang mga numapay ti kandat ko nga ramiday. Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak ammo no sa dino ti papanam. Uray pumanawak taagawid akmadlaeng. Awan pagparikutam. Ang no sana nga gaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan magkapitan. Amo da nga grunrunda kamay. Ngim awan siguro makita da nga grunda. Ijay danto siguro nga gunay nga agtakaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagitang agtatakaw. Hay!
Muda mo aramidin da niyaw. No makita da ngay madayo ti tanaw, iranada tagtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kaybit. Nagsisinipok kami na. Makita no sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Dayto iti pakaabakan mi kap. Anya ti pakaabakan niyaw. Kastay, mano kami amin atanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano mo amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan mo't nagtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manawla siguro mo't iso nga in kaagrunda manan. Inakas mo ka di tay linaba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay haul. Kasano ko mga inakas ko? Naa. Ay. Apay ngay nga awan ijay nang ibilagak. Ay, awan din tayo original a sapatos ko. Sapay nagngina. Ay, Awan ijay rabaw ti bato anang ibilagak. ha? Pati jay jacket mo. Awan. Ay. Apay ngay. Ay, biro ka ma. Pangbiro kak kumangay. Saan kumot nga inakas? Ay, Linabaak. Ngem idimapan ko akasen. Awan mutan. apay ngay. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab ta na puskol? Nadagsin? Mas daawak nga rod. No awan tinangala. Adda ko maijay nang ibilagak. Apay akas tatarupam, kapitan. Madinsa mo ti aldaw mo. Mapukpukaw ti linabaan ni Banang sapatos kan jacket ka. Iya. Ay. Ay, na yan. Muray ta karuba may. Ibaga na mapukpukaw ka no ti sinampay na amaaw. Kabarbaro ka naw. Ay. Madiday to yun agpukaw ti linabaan. Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tattaw ka rundaan may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no asino ti nagala iti sapatos ko nga urig. Ay, Anda pa kabigbiga kat iti dadya sapat house. Anya nga iti pakabigbigam kap. Sinuratak iti pintel pen ayan ti swilas na. Pati dapan na. Adanagan ko. Diyo ko na apati jaki. Mau, kada mapakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ije. Pati ije unag ti bulsa na. Adamit nagan ko ije. Kaman kay di luto to insangpit ko to ya. Nagapwam ka day, tada pa insang put mo. Saan mo na damagay, yung kakiiluton? Agoray ka man ba daw, pangalalaam iti gat-gatang mo kadagit isang sangput mo. Ay, bukod ko mo ta diskarte ya. No awan ti diskarte, agrigat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibagaman taramidak magtapno magatang kumot ti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, taikang ka. Agpaisaw, ikanak iti igatang tao. Wala no ka ba ilak? Angam no saan? Ay awan na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, but tapno ibagadaan na pintas ti asawam. Ay way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanang, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang. Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na tipukis na. Ado pa yan ti makitak abaro akaws na. Ay, awan mati amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak, Maray. Saan mo't nga umay gumatgatang dito tersina? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka di nga may imot utang kan ka? Saanon? Binayadan na pa yan ati utang na. Umay kuma ditoy. Tadamagan tano nangalaan da iti kwartada.
Ibaga na pa'y nga taya, no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Win saan ang asikreto no naibaga na kadata? Naimbag abigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay dito tersena Wen nga rod sakit. Inal daw apo minpintas kamat, Marituyang. Ay, nagmayat adeng ganday tan maray. Pimintasak ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga iti mangted iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo. Saan mo't asigod nga adu ti kwarta na? Nga rod Dinamag kaw, ngem kuna namot abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, Mare. Di na mo imbaga ako kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday! Itaylaan nga imbay ni Marituyang ije Teresena. Kat adda na ibaga na ang nagsiddaawak. Anya nga dayta dungo. Madlaw nga adu ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abu kod adiskarte ka no ni Badong na. Dana. Anya nga adiskarte dayta. Dayta nga rudmat ti pampanunutag. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya dayta adiskarte na. Ti may sapay aburburcha. Apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto apangalalaan na iti kwarta. Nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. At ka di pagsayatan, ngaydam, paray. Kaya't kulang adamagan no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay damdamagan, paray. Diyak mo damdamagan, no husto mo't lang, tararamidin niyo, yung barangay hall. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya't asawain ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak, paray. Dakes ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, dahi taramid mo, paray. Ha! Saan ko abibiyangan ti trabaho? Iso asan mo mo't abibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tanda pa na. Inak man nagdiskartay. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. Inak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agrun-runda at tanaw. Nasaya at met. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Amangan no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pa kawanan. No asino mo't nga ta day tangag tatakaw. No taga dito nga tawan no, naggapo iti sabali a barangay. Saan nga sigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan. Sigurado asaan mo amakitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi dyan. Nagninapay bit nga ron. Ti lalaki ang magmag na. Kasla jay jacket. Ken sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos ken jacket mo. Ay, apay, mayat matlaang diya to, kapitan. Kita antaman ti dapan ti sapatos mo. Apay nga, kita ang tidiapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman. Uno ipangatom langan ti sakam, ta kita anta. Di talaga yan, kapitan. Sige ta, ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Apay nga nakasurat mo ti, Kapitan Inting iti dapan ti sapatos ko. Ita, kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Uwan man. Ada man ang nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay? Ti kayat na sa winday ta. Uluden ka nga ipan iti barangay hall. Agtatakaw ka, umay ka. Saan Katno ginatang ko dito kanitatabwad yung
Katno adupay ti inlako na iti dadu mga wagwagan ije ili. Intangaron iji barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitab ka di day ta inlakom iti lalaki pare. Adapay kano inlakom iti wagwagan iji ili. May sa ti kayat asawin day ta. Si kati agtatakaw. Kapag padalang mo ta pare. Naa, Apay may salang ayat ipuraw a kabalyaw. naa. Ay di ka makalibak. Ta ada nakasurat anagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka dito kita pare. Jacket nga alaanin da kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin ang natakaw dito kabildatan. Kan bayadam! Ay awan mo't pagbayad ko pare. Ay nuawan pagbayad mo. Ije pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan. Ay sana pare. Na. Ay karigata kabayadan. Ay pagawanan na pare. Di na kipabalod Ay karek. Saan kon nga ulitay? Itaman pa yang kail. Nagbayag kamot dita sangot ti Sarmeng. Na! Ada kagayam dita kwarog. Kunak no ada na panam. Nujak agkamalay. Kadwam manay ni Tata Duraw. Ha? Gusto ka day. Ay, kwarog. Kasado nga amaw. Nakita ka nakatakdar di tabalasiw ti kalsada. Na. Si kalakit di tururain na. Papanan nyo ka day. Ing kami labasit agpasyartawan ni Banang. Agpasyar. Kasano nga iti trabaho may di barangay haul. Agsubli ak mitla dagos. Mapanak tumit lang iji barangay haul. Masapol nga agsubli ka dagaws. Tadun tumanan ti mangsapol kan kay di barangay haul. Win! Promise! Babalik ako! Nabayaga kon dito, pare kapitan. Kung naklakit dinusaan kan nga umay. Nakita ka si mangpet ni Kwarog. Intakit din iji papananta. Maidiwa kun iti napintas a balasan. No itay pa'y kumaarimwar ka. Di itay pa'y anakapanta. Si mangpet tumit ni Kwarog. Sapay sumada. Amuna ka di ti papananta, pare kapitan. Delikado no maamuan na. Agi pulaw. Iwaras na. Inton kuan balunatan nakto ni Banang. Ay. No siya. Jak ipalubos nga daiduli ni bakit ko abalunet. Ibalang ko Saan ko ang mabalin nga ibarsak ti balunat ni Banang no bilang? Apay, kabutang mo ni bakit mo? Saan ko akabutang tadong dungwag? Baybay akla ang ti balunat. Nakita ka pimanaw manay, ti palyudo nga kapitan, tuya. Tapay abalyudong ako nam. Kanayon ko makita rumwara kadwa na day aduraw. Sa dinungay ti papapananda. Day tangarod kay. Ay, masuro na kitikas diya klase a kapitan. Palyudong ako na. Umapal ka laang, tasanda ka akadwa. Anya kumangay ti apala. Di kinabalyudong da. Ay, imbaglakit din, tasaan ka akas diya, iba daw. Adda nga min panunot ko tuyang. Diyak kaya tasayangan ti oras ko ngagbalyo daw. Isungad adakit ama inlabakan ka, baday. Anya ka diti order yo, kapitan? Noan niya man ti adda dita. Iso ti itin mo. Napintas ana lapsat ana beauty abalasan. Ado ti mainom dito kapitan. Agpili kayo. Jakmet amo no anya ti kayat yo. Mangyig ka iti may sakis aber. Napintas abalasang ana lapsat ana beauty. Anya ka diti pulutan nyo, kapitan? Noan niya ti kaiimasan dita. Iso na, napintas abalasang ana beauty. O sige nga rod, kapitan. Tainak alaan ti order yo. Sige, urayan da ka. Awan ka din ni Uncle dito'y barangay haul na nakwanang. Awan mo, Kwarog. Manipod ka di itay bigat kat saan nga imay? Dimbagas laeng itay bigat. Idi kuan, naglogan damot iti tricycle. Malam to siguro an magsublay. At ka di naka-schedule ang meeting na? Ay, jak amaw. Di namot imbaga, no ada meeting na. Kanayon mo to naman pa ni Jay Ilay. Uwin nga rod ah.
Inton sumangpot, madlaw ang nakainom. Nasumok naman ang ti panagininom na iti arak. Ije pa'y mat nga rudilay. At damot arak alakaw, no kaya't dati uminaw. Ay, mas daawak nga rod. Saan ba't asigod akas jay ni kapitan? Manipod kad kadwanan day di atataduraw. Kanayon damit na mapanijay ilay. Apay, at da opisina may jay ilay, paray. Pagkunamat nga da opisina kay Ili, pare. Kanayon ka mo ti jay. Saan ka di arumba nga di ta opisinam, di ta barangay hall, ti pagyanam? What is the problem, aya? Ta pakibiyangan pa ti opisina. Agsipaw, tamay sak abu marangay, paray. At da karbangak amang dilaw iti madingar aramidan. Saan ka nga inikan iti karbengan makibiyang? Oh, Ay uray di nakinig ka ni ti karbangan. At dalat ta karbangak. Kaya't mun sa katag pinadasta. Ha? Anya nga ti padasin ta? Iparaman ko kan katoy gem-gem ka. Nday. Ay, saan nakasta ka ababa, ti panagpanpanunod ko, pare. Kas kalaubing agbero kiti kariri na. Ay, di ta ka malagay. Ay. Nagsarita kayon samot kin ni Kapitan di tadalan. Why, yung kaslasim mabalin ti panunod na. Apay kumaasim mabali ako nam. Dinilaw ko nga main, ti kanayon na akaawan, iti opisina na. Ibaga nakidin nga, pinadas kami kanaw. Anya, nasaon ni Kapitan dayta. Win nga raw, kas lagpan panunod nga ubay. Na, kasla saan mutin a Kapitan no kasta tibagana. Dayta nga rod kay, iso pinanawak langin na. Nasayati na ramid mo. Tay kunada nga rudan. No asino ti adanakam na. Isaw ti agpasensya. Napanamang Kyle. Apay aya, damag kala adamag. Ti saludsud ko ti sumbatam. Da. Napanam ko na. Ay napangkam naghapi-hapi ni Pariduro. Kasangay na nga mahin. Kasjay ka anakan. Kasangay na, iso din ang gayak. No kasta. Kasangay na. Win! Hmm. Libre na. Aya. Ay, kunaklakit din no sa dino tinapnapanam. Sana bali. Maminsan laang mo't iti makatawan. Pare Kapitan, mapantaman ni Jay Ilinton biga. Wendo raw. Kailiw ko tinapintas na beauty analapsat abalasang. Iso na lang tawan pa'y kwartak ita, pare Kapitan. Ay, don't worry. Ada kwarta. Ha? Kakaiso na alak ti honorarium ka. Ililibre kita. Ay, day taman ti kayat ko kan ka, pare Kapitan. Layos manan ti arak ken pulutan. Imbaga kan ni Kwarog, kasangay mau. Iso saanin ang nagtagtagaray, idagdamdaman. Kasanungay, numaamuan na asan ko gaya makasangay. Bilinag ta mga no agpulong kanibanang. Day tati kasayatan nga aramidam, pare Kapitan. Pare, masapatay itong bigat. Ay na, magagaranak ang makakita iti siksi abalasang. Ariglado, pare Kapitan. Ay sus! Urayan kanto niya para daan ti tricycle. Masapa kanto pare. Ewan! Nasao ka din ni Kapitan, ti dandanida panagapakin ni Badong ka o kwaraw. Awan mo timbagbagana na natuyang. Anya ka di tinapasamak. Dinilaw sa kanu ni Badong ko ti kanayon na panaglangan. Nasurun sa ni Kapitan. Kanayon ko matadilawain. Kanayon latamot ngaglangan. Saan mo ka di nga ayunan ti aramid ni Uncle Mau, kwaraw? Saan Tarumbang ko akanayon nga aday di barangay hall. Tay sukat nga rin ti Kapitan. Imbagak ngamin kin ni Badong kaw, adi na dildilawan. Ngam natangken mo ngamin ti ulo na. Makita mo't ngamin ni tata ba nga kanayon nga aglangan ni Angkail. No kasta, ni Badong ko ti ayunam, kwaraw. Wana, taiso ti hustaw ti bagbagana. Ada kami manin, ading napintas na beauty.
Wan kapitan, anya ka diti orderyo, iyalaan kayo iti naimas ag pulutan. Sige man nga raw, napintas a balasa. May mayat ti hard nga arak, kapitan. Iyalaan na kami man nga raw, iti kanginaan alakom nga arak, adi nga napintas a na beauty a balasa. Wan na kapitan, ada istig side nga arak ni. Day tama. Stitchard! Ay, sus! O sige nga rod, kapitan, taalaag ti orderyo. Napintas a talaga ti balasa. Pare duro. Wan nga raw, pare. Awan la kumati asawa. Armag na dyan ang balasan. Imbag no kayat na ka, pare kapitan. Apay kumadi na kayat na. Kit kapitan ako. Kasano, kat ubing pay kan balasang. Idin po tasi ka, laklakayan kan ama idilig kan kuana. Awan ka di manan ni pare Inteng dito barangay hall, maray. Adda ka di ibagam ken kuana, kabadong. Adda ko ma, ang kasano may bagangay, kat awan mo ngarad. Ibagam kanya kun ta ibagak ton inton sumangpet. Ay saanay, si Derek kuma iti kanayon na akaawan. Ita, awan manay. Nya mutikas ta klase a kapitan ngay. Noan niya ti parikot mo, o may munto ibaga, no adda ni kapitan. Ay, makapaawan ganas da dya kapitan. Awan ta muna. Ay, suron kan. Ibagam to day taken kuana inton sumangpet. Wine, saan ko asar dengan? Ingga na di makaamirais kung nagbalew. Malaman nga rod ka ba dong? Bareng mapagbaliw mo. Kumparay, iso saan ko asar dengan? Marang agbalew, maray. Kasta tinasaya at agayem ka ba dong? Mangrikap kami kuman, kapitan, Mang Doro. Kasano nga ikat sana na makapagnatwikadwag. Sige, bayan nyo pa'y lang arod ang makaturog di talamisaan. Apaman ang makariing, yawid yun ton, Mang Doro. Pakikita mambi itama pa na kay Jaycee Arwan. Sige lang, Mang Doro. Nakaturog met ditan. Sige, panawan nyo latan. Sige nga Rod. Kita manuad daw masidagan kwa na. Ang mga nuan niya ti aramidan dagan kwa na, Sige, Mang Doro. Pimanaw matlaan ni Mang Doro. Darasat nga alakan ti pitaka ni kapitan. Aday ka, naalakon. Darasat ti pumanaw dito ang mga noag subli ni Mang Doro. Mabiing, ngumawampay lang ni Angkangil. Sa payjak amo no sa dino ti pangsukunak kan kuana. Ay, awan pa yaya. Adda na kay bagakay. Akadwa na kanun ni Duraw ang naglugan iti tricycle. Kwarab. Wen ka no nga raod. Ay, ang mga nun na bartag naman na. Ay, inak man ni dasurutay. Ha? Ay, sige Naglugan kan iti tricycle ka. Tadwata amang sapul kadakwata. Sige. Mapantay di ilay. Inta sa pulin nida. Kay, nausawa na ni Uncle Map. Wain tataba daw. Nagyaman takinadwaan nak anang sapul kan kuana idirabe Umay ko kumasaludsudon kay. No, aday bagbaga na mapukpukaw ka no, apita ka na. Ha? Mapukpukaw ti pitaka na? Uy, awan mo timbagbaga na akas na tataba daw. Tay dinasarakan tay di inuman. Uray na bartay. Imbaga na nga awan. Mabitlaing, tay nakayaban ni Uncle Kao. Saan ko nga amutin na pasamak idirabi? No, saan nga imbaga ni Kwaraw, paray? Apay, talagang awanay. Tiwalit mo, paray. Ay, awan nga rod. Sa padakal mo ti karga na dayjay. Ay, sayang paray. Napanlang iti inuman, ti dakkel agatad, akwardam. Awan nga rod. Ay, ada atap ni pare Duraw. Adya na pintas ken na sikse ken na beauty a babae tinangala iti pitaka. Ha? Isumutlat ti adda ijay idi. Ay, ura gayam na pintas a balasak wenno sikse. No, agtatakaw. Kay, agsubli ka pa ijay, paray. I don't like. Agyaman na ka. Tauray sana na saya ti impakitaken ka, paray.
Kit si kapilati ng yawid kanyak. Agsipod, takayat kong aramidam, ti pagrebengam, kas kapitan, pare. Uwin pare. Don't worry. Agbalbali wakaon. Sikat tinang silaw itinakula-apan-apan nunod ka. Sikat tinapod no agayim. Ituladag ti kinasaya at ma.